Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Wakati uko natafuta uso wa Bwana, elewa kama anaweza kukupatia ahadi na anapanga ni wakati gani ile ahadi itatimilika. Hata kama inaweza chukua muda mrefu, lakini amini tu kama kuna siku utaona matimiliko ya ahadi ambazo Mungu alisema kwa maisha yako. Ndio maana Habakuki anasema, nitasimama mimi kwa zamu yangu na nitakamata maneno haya ya unabii, nitayaandika kwa ubao wa mawe, nami nitachunga nione mpaka wakati itatimilika. Hata kama itakawa, lakini itatimilika kwa wakati ulioandaliwa na Mungu. Nataka niambie mtu mmoja, usikuwa presse kupata wa Ismaeli wakati Mungu iko na kuandalia Isaka. Ismaeli anaweza kuya, lakini atakulilishaka siku moja, lakini Isaka akikuya anakuchekesha maisha yote. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Ismaeli alikuja na kuzaliwa ya Ismaeli kaleta uchungu mu maisha ya Sara, sababu Ajiri aliyekuwa kijakazi wa nyumba ya Sara hakukuwa tena na heshimia Sara, sababu alijua Sara ni tasa. Paka usiku na mchana Sara nakosa usingizi, lakini atasemea wapi wakati hana mtoto? Wakati mwingine venye viko na vitu vyenye hatuna, bana tuoneaka, bana tuchekaka, inatuluma, lakini tujue zaidi wanatucheka, zaidi wanatuziaki, zaidi Bwana nakumbuka yale ahadi zile alizoandaa na kusema kwa maisha yetu. Na niongee na mtu mwenye amekataliwa, amezarauliwa, amechekewa, ameonewa. Pengine bana makazi, wewe hauna kazi, paka wanasema wewe ulilainiwaka. Haiko laana, nyie mtangulie mkazi, lakini itafika wakati Mungu wa Isa ndi solution, na mie ataniingiza mkazi. Na kitu mimi napenda, mwenye alikawia kupata kitu, siku atakipata beba litangulia batapoteaka, na siye banyuma njo tutavuma mara moja. Mungu wa Jehova ndisa ifanye kwa maisha ya baba moja hapa, maisha ya mama moja hapa, maisha ya dada moja hapa, maisha ya kaka moja hapa. Hata kama umepitisha miaka hauone kitu, amini kuna siku utaona kitu ya maana. Hatuombe Mungu asiyetenda, tunamuita Mungu anayetenda. Ana masikio kwa kusikia, ana kinywa kwa kusema, lakini pia ana mkono kwa ajili ya kutenda. Amesema katika neno lake, mkono wake si mfupi kwa kutubariki, na ile mkono gisi haiko ya mfupi ikuguse asubuhi ya leo, na baraka za Mungu ziambatane na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani, kukawia ya ahadi za Mungu haimaanishi haziko tena. Rudilia mwambie, kukawia ya matimiliko ya ahadi ya Mungu haimaanishi haziko tena kwa maisha yetu. Patia Yesu makofi kwanza juu ya. Notez bien, kila kenye kilikawia siku kitatimilika. Hakuna mwenye atakifutaka, hakuna mwenye atakipotezaka, hakuna mwenye atakiibaka, na hakuna mwenye atakiuaka. Na ukiua kenye kilikawia kutimilika, kisha siku 3 kitafufuka. Ndio maana Isaya alipotabiri kwa ajili ya kuzaliwa ya Yesu, ilikamata miaka 700 juu Yesu azaliwe. Wakati Isaya anatabiri, anasema bikira atachukua mimba, ilichukua miaka 700 bikira abebe mimba. Wakati bikira nakiatokea nabeba mimba, Yesu mwenye balisema atazaliwaka,
Na maandiko nasema, Isaya iko nasema bien katika sura zake 9 mstari wa 6 nasema, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume. Katika usemi mwingine tumepewa mwana. Mtoto anazaliwa, ule mtoto anageuka mwana ambaye ni zawadi yetu. Wakati ambapo maandiko nasema aliye na mwana ana nini? Ana ushuhuda. Yaani nini? Hata kama atakawia, nitakapompata mwana, ushuhuda itabaki katika maisha yangu siku zote. Na Yesu alipozaliwa alianza tumika. Anaeneza miaka 13, anabatizwa. Anafanya miaka 3 ya huduma. Wakamuua. Wakati wanamuua wakasahabu kitu moja, jua kuye unabii yake likawiaka. Manake hata mkimuua, juu ya ile retere ya sana ya unabii itaacha na fufuka haraka na anaendelea katika utukufu. Na tena kosa kubwa walifanya kuua Yesu. Kisha wanamuweka msalabani, wanamtundika. Pilato akachukua kibao akaandika, Yesu mfalme wa Wayahudi, na akaiweka juu ya kichwa ya Yesu pale kwa msalaba. Wakati Yesu anakufa, saba alimshusha pale batoshe na ahadi yake, bakaacha ahadi yulu, bakata mwili ya mwenye ahadi mkaburi. Manake profesi ya ufalme ya Yesu ilibakia nje. Mwenye profesi bakamuzika mkaburi, wanamtia ndani ya shimo. Ujinga yenye walifanya, walipaswa kamata na profesi banamuzika naye. Na hicho ujinga ya maadui zako na wachawi na walozi wa maisha, banalogaka maisha, lakini banashindwa loga ahadi yenye Mungu alipanga kwa maisha yako. Japo ukizika Yesu uache ahadi yake, siku ya kwanza ahadi itanyamaza, ya pili itanyamaza, lakini ya tatu ahadi itamwambia toka kule nikutane na uende kuwa mfalme. Ndio maana hata ukiwa Yesu msalabani usitake watu yote bakuelewe. Juu watu yote hawatakuelewaka sawa sawa. Hautakuwaka sawa sawa na watu hata kama mnapitia vipindi vizito. Yesu msalabani alikuwa anavuja damu. Kulikuwa wajambazi wawili, mabandia wawili, nao walikuwa wanavuja damu. Mmoja kati yao akasema, ewe mganga, jiponye mwenyewe na ujishushe pale na siye utusaidie. Lakini mwingine akamwambia, juu ya nini uko unashambulia huyu? Yeye hana hatia. Kama siye tuko hapa ni sababu tunastahili juu ya makosa yetu. Kisha kageukia Yesu akamwambia, Bwana, usinisahabu utakaporudi katika ufalme wako. Kitu najiuliza, huyu jamaa iko nateseka, alijua yeye kama Yesu ni mfalme. Kumbe alitoka kudimansio ya kuona Yesu akuvuya damu, akaona vyenye wanaandika yulu ya Yesu. Hapana sarau mtu juu anapitia magumu, zaidi ya magumu kuna ahadi Bwana ameandika kwa maisha yake. Unaweza kuwa maskini lakini kuna ahadi ya utajiri kwa maisha yako. Kwa hii umaskini ni mapito tu, utatoka pale na utajiri itavaa maisha yako siku moja. Ndio maana hata kama tunaweza kumshambulia Yusufu, tusisahau kama iko na ndoto yenye si hatuna. Bwana Yesu asifiwe. Tena ndugu zake na Yusufu walijua mzuri tafsiri ya ndoto ya Yusufu. Mara mingi beba nakupiga vita ni beba najua yenye Mungu anapanga juu yako, lakini hawajui wake wakati gani litatimilika. Mungu atimize kila kenye alipanga kwa maisha yako. Yatosha muda mrefu ambao umepitisha katika uwepo wa Mungu bila kuona kitu. Asubuhi ya leo Mungu wa agano ya Jehova Nisi anaenda kutimiza zile ahadi zote alisema kwa maisha yako. Ninasema vizuri, atimize kila lolote lilotoka katika kinywa chake kwa ajili ya maisha yako. Anasema neno lake haliwezi mrudilia kama bado halijazaa na kuleta matunda. Na ile neno ni unabii ya maisha yako. Ile ahadi ya kazi hautakufaka na hauyapata ile kazi. Kama kuna mtu wa uzima anipe amina 3. Zile amina 3 zifufule ahadi zenye zilikuwa ziatimilika na zitimilike kwa maisha yako. Kadiri unapandisha mkono, Bwana ainue maisha yako. Bwana afanikishe kazi ya mikono yako. Mtu ambaye anapiga vigelegele, adui zake waelewe tayari ya kwamba kuna utendaji wa mbingu
Na huyu mwenye anasimama, Mungu asimamishe maisha yake, Mungu asimamishe ahadi zake na zifae mwili kwa maisha. Na kuja kumtangazia mtu mmoja hapa, ulikuja hauna matumaini ya kutembelewa na Mungu, lakini gisi ni samedi solution. Pokea solution kwa probleme zako kwa jina la Yesu. Utaikala kidogo, ambia jirani, bilikawia lakini bitatimilika tu. Isaka likawia kukuya, Isaka likawia fika, lakini siku alifika wakafukuza mwenye alitangulia. Nataka ambia mtu moya, kuko mwenye atafanya erere muile kazi juwe njo ukamati ile poste. No, haunielewa. Nasema kuna mtu ambaye atafanya erere muile nyumba juwe njo ukamate ile nyumba. Kwa mwingine kwa jivunia garson, kumbe niona mbatizaji tu. We njoo Yesu. Yohana Mbatizaji alivuma, lakini saa Yesu alifika, historia ya Yohana Mbatizaji kapotea. Kuna wengine walitangulia wakavuma, kumbe saa wewe utatoka, habari zao zitasabulika na wewe njoo unakuwa laini. Mungu wa hii agano ya Jehova Nisa ifanye kwa mtu mmoja asubuhi ya leo. Na Biblia itimize kwa maisha yako. Kama ni wewe sema niko hapa Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu bitimize kwa maisha yangu. Kila mwenye alivuma mbele yangu apotee, saa mie ndafika. Kuna mtu naongea naye asubuhi ya leo. Je, ninaongea na mtu kabisa? Wakati niko naongea siongee kama mtu ambaye iko na laguza, siongee kama mtu ambaye iko naigiza, lakini naongea kwa maneno ambayo yamepakwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Na hii yote niko nasema kwa maisha yako, kufumba na kufumbua, utaiona na kuiishi kwa jina la Yesu. Haijalishi majira unayopitia, utaiona kwa jina la Yesu. Hata kama kuna watu wamekucheka sababu wao wamepata, Mungu haiko wao peke, na siye Mungu ni wetu. Ambia tu jirani, sema tu na mie jirani. Mungu akikukumbuka, usiwaze asena mimi hata nikumbuka. Haiko Mungu wako wewe peke. Mungu ni wetu siye wote. Na neno la Mungu linasema Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Aliwatembelea wajana na wewe leo atakutembelea. Kama alifungua vipofu macho na wewe leo kuna mambo utaona. Kama aliwaponya wagonjwa na wewe magonjwa yako itapona leo. Kama aliinua watu na wewe utainuliwa leo. Ndio maana niko naongea na Agari. Usicheke Sara juu umezala. Haiko juu umezala na ungali fie njoo. Utaonea Sara mwenye anazeeka. Anazeeka hayazala lakini kuna experience ya nyumba kukupitia. Kwanza wewe Agari hauko bibi ya Abraham. Hata utazala na Abraham uko tu mjakazi. Kwanza ile mjakazi inampa heshima juu mkiroho mjakazi ni mwanatumikia Mungu. Maki uko boy wa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Usijivune na kuchekea mtu mwenye na ahadi ya Mungu wakati wewe umesombera tu kumwenye iko na ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Agari alionea Sara sana, nilikuwa na luma. Baki nafika wakati Agari haite tena Sara metrese wangu. Iko naanza muona na mbeula. Kuko watu mingi wenye wenjo na bafikisha kwenye liko lakini liko na kubeula. Bonjo bakulumisha roho. Kuko wengine hapa balalake tena sasa tunawaza ule mtu alikuwa bure lakini umetumika, Mungu anafanya leo afike kwenye iko kupitia wewe, lakini anaanza kukosea adabu. Bali ni Agari. Agari ni mtu mwenye tosha kwa Egypt. Unamfikisha Kanana. Unampandisha, unamtosha mlevo ya kukua boy. Unamkutanisha na Bwana wa maisha yako. Kisha kesho anaanza kukudharau. Unafungulia mtu mlango ya kazi, kisha anaenda kukudetruire kwa ile kazi juu wewe bakufukuze kwa kazi. Wakati Isaka atakuya utakimbia wewe Agari. Na
maana ya Isaka ni kicheko, kucheka. Haki hata Agari alinilisha siku Mungu atanibariki ndacheka na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Isaka kazaliwa katika hali wakati ambapo Ismaeli amemtangulia. Na siku ya kuachisha Isaka maziwa matiti, maandiko nasema Ismaeli akaona vile liko na muachisha matiti ya kifua ya mamake. Ismaeli akacheka Isaka. Unasikia ile usemi ya Biblia, wamama sasa uko nanyonyesha mtoto, siku wakati unaanza katia pima kukifua juu mtoto hautaki tena anyonye, unatia pima. Si bali tufaa vile mtoto tulitesekaka. Akosema watoto leo waisha kuwa na akili na adabu, banaanzaje wakati ya kunyonye meishi. Mimi nakwambia walikuwa wanatiana pilipili, tutanyonya tu. Unasikia? Nasikia mlome na asha unaendelea nyonya, sasa kale kasukari kama maziwa inakuya, unasahabu buchungu ya pima na makali ya pima. Balikuwa natiaka na miravumba, njoo kule kwetu wanaita mtuzo. Banatia mituzo hapa kukifua mtoto, lakini unaona anakunya tu mwanzo. Lakini Ismael wakati liko naachisha Isaka kifua maziwa matiti, akamcheka. Anamchekea nini wakati naye kuko siku yeye alimwachishaka maziwa vile? Usicheke mtu jiko napitia yenye wewe ulishapitia. Lakini msaidie, muoneshe fanya hivi juu uweze toka mbio gisi na mimi nilitokaka. Chureta wewe ukikawia mkitu kikutese, haiko juu na wewe uachake wanyuma wako bateseke mkile kitu, lakini juu experience yako ibasaidie basipitie mwenye wewe ulipitia. Lakini Ismaeli anacheka Isaka juu niko na muachisha kifua wakati yenye naye alipitiaka pale pale. Unajua kama ulishasemewa mpaka bakakuchafulika kuluma roho, hautawezaka tena chafulana. Juu mwenye alishachafuka, kuko wakati wanakusemea kitu, unakiwazo unasema mbona na hii ndoto si yailotaka niko naifanya. Inakuluma, lakini ukikuwa mjinga naona enda sema hongo ingine. Usipitiake kitu ya nguvu juu wengine wapitie mkile kile kitu. Lakini pitia kitu ya nguvu juu usaidie wengine basipitie yake magumu yenye wewe ulipitie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Yesu hata itikaka tupite tena kumsalaba ya Golgotha. Alipita kumsalaba Golgotha juu mimi na wewe tuokolewe, tusipitie yake tena pale. Tukimwamini tu na njoo msalaba tunajiasosie kwa. Maana uko wengine wenye ni bahero basuja, ni wenye banaitikaka bateseke kitu juu wa nyuma yao basikie tena teseka, lakini bakutane njia ilitengenezewa mzuri. Naongea na mtu asa. Isaka na komala. Malheureusement avant afikie miaka fulani mama yake akakufa. Mama yake na Isaka anakufa tu hivi. Isaka akakuwa inconsolable. Hakupata mtu wa kumfariji. Mpaka baba yake akajua faraja moja kwa mtoto wangu ni kumuoea. Na ndio akamtuma mmoja ya wazee ya watumishi ya nyumba yake aende mbali kwenye Abrahamu alitokea. Aende tafuta kule mwanamke juu ya Isaka. Na wakamletea Rebeka, wakafanya sherehe na Isaka. Kisha kufanya ndoa, Isaka kazala watoto 2 tu, tena wa mapasa, Esau na Yakobo. Kisha miaka 15 Yakobo na Esau kuzaliwa, Abrahamu akakufa. Ndio maana attention, Biblia haionyeshi kama Abrahamu alikutananaka na Yakobo na alikutananaka na Esau. Biblia haionyeshi.
Lakini Mungu telma anakuwaka ordone, hawezi kupatia ahadi ya vyenye hautaonaka. Anafanyaka nguvu usikufake na haukuona vyenye alikuambia. Mkumbuke Mungu aliambia Abrahamu uzao wake utakuwa kama nyota za anga na kama mchanga ulio pwani ya bahari. Maana yeko pembeni ya bahari. Uzao wa nyota haikukuwa tu Isaka, lakini mwenye alikia kamilisha kama kweli uzao wa Abrahamu ilikuwa ya nyota, ilikuwa ni Yakobo. Juu Yakobo, wakati Yusufu analota, anaonyesha kama Yakobo ni jua, bibi yake ni mwezi, na watoto ya Yakobo ni manyota. Alors que constellation na jua inakuwaka parmi manyota. Tuko pamoja? Sasa Abrahamu, wakati yenye Isaka alizaliwa, Abrahamu alikuwa na miaka 100. Abrahamu akakuya olewe, akakia fanya Isaka aoe, na Isaka amekuwa na miaka 40. Manake pale Abrahamu akakuwa na miaka 140. Wakati yenye Isaka naoa akafanya miaka 12, njoo bibi yake akazala. Manake saa Isaka alieneza miaka 60, pale Abrahamu anakuwa na miaka 160, njoo Yakobo na Esau wakazaliwa. Kisha Abrahamu anakufa na miaka 175. Manake aliishi na wajukuu yake miaka ngapi? 15. Pour dire quoi? Mie Mungu siwezi kuambia ahadi au habari za manyota na ukufe ukuona kuile nyota yenye navala mwili. Na kia tuambia mtu moya hapa, Jehova Nisi, kila neno walishakutabiria utaionaka mwisho na mwisho. Mungu wa mtume Gabriele hata itika uangamie na hauyaishi ahadi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena miaka 15 haiko za kidogo, ni za mingi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Alafu Abrahamu akakia kufa na miaka 175. Kisha kukufa ya Ibrahimu, Isaka wakamuzika pale wanaita la Kairo. Njoko balimuzikia, njoko balifanyizia seremoni, lakini wakienda mutia kumungini ya Wafilisti ambayo ilikuwa nafasi ya mazishi, walikuwa napaita Makpela. Abrahamu akazika pale pale pembeni ya bibi yake Sara. Paske Abrahamu ndio mwenye aliuzaka ile concession sepulcrale. Akasema hapa ndio mtakuwa na tuzika, kizazi yetu yote itakuwa nazikiwa. Alafu Isaka kisha kumuzika baba yake, Isaka kaanza safari. Mungu akamwambia tu uende fasi yote sauf Egypte, usipite Misri, uende fasi zingine kwa babako aliendaka, lakini hapana Misri. Isaka kafika Gerar, ilikuwa ni mungini ya Wafilistini. Wakati iko katika mungini ya Wafilisti, maandiko yanasema Isaka kapanda kule, akalima kule, na kaanza vuna 100% kubiote yenye alipanda. Kwenye haiko kwake, kwenye haiko kwao, lakini Mungu anafanya Isaka aendelee na asitawi pale. Mungu wa Jehova Nisi atafanya kokote utakanyaga, mafanikio na maendeleo itafuatana na kuambatana na we. Mwenye haiko wa hapa hawezi endelea. Ile ni maneno ya nje, lakini watoto wa agano ya Jehova Nisi bako na ahadi ya Josue. Fasi yote nyao ya mguu itakanyaga, tutatawala na kumiliki pale. Ukikanyanga mkazi utatawala pale. Ukikutana na mwanaume, Mungu atakupatia upako ya kumwatire na hata kuacha. Ukikutana na pesa utazitawala, hautatawaliwa na mtu. Mungu tu ndio atatawala yule yako, lakini na wewe utatawala vitu na watu. Paka kiasi wakaanza piga Isaka vita, wakasema toka hapa, toka chukua yako hapa inaacha, unaendelea na hauko wa kwetu. Isaka akakataa. Isaka kaenda. Wakati angali Gerar, maandiko yanasema kaanza safari sasa ya kuanza chimba visima. Sema na mie visima. Maandiko yanasema visima yenye alianza chimba
hakubichimba upya, lakini ni visima yenye baba yake Abrahamu na ngali mzima alichimbaka. Kisha wakati Abrahamu anakufa, Wafilisti wakakia funika ile visima na mamuchanga na udongo. Asa Isaka nakuwa na lazima ya mai, na Isaka maisha yake alifanya experience umwe ya visima 5, ya Esek, ya Sitna, ya Rehoboth, ya Shiba yenye ilikia itiwa baadaye Beersheba. Juu Beersheba mkiebrania na maanisha visima 7. Na kisima ingine ilikuwa inaitwa Lakairo. Yote ilikuwa ni visima ambavyo Isaka alivichimba upya. Nafikiri kwa siku ziko mbele, kuna siku tutaingia kinaganaga nianze wafundisha parkuru ya ile visima, wakati baba atatupatia tena ruhusa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye alianzia ni kwenye baba yake alianzia, plito kwenye baba yake aliishia. Hii ndio mwanzo ya mafundisho sasa. Isaka kuchimba visima hakuanza vision ya mai, lakini aliendelesha vision yenye baba yake alianzishaka. Ukikuya Jehova Nisi, hapana kuya na vya mupya, lakini kuya jiadere kumaono yenye iko hapa deja, tu kazi iendelee. Tena sikia vyenye neno inasema, maandiko inasema Isaka saba alianza chimba, hakubadilisha majina ya ile visima. Asema kaita ile majina yenye baba yake aliachiaka visima. Manake ukifika fasi kwenye watu walitumika, usikuye juu ubadilishe vitu, juu ushanje vitu. Acha vile vitu, lakini viameliore. Kuna mambo mengine usibadilishe, lakini upate kuyaimarisha. Kuimarisha maki unaiperfectione. Unakutanana na mtu, usimufanye mwingine, lakini mupatie tabia ingine yenye tamusaidia akuwe ule, lakini mwenye anakuwa na vingine vya kushangaza na kuvutia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja nipe amena, nimupe kitu kidogo. Si ufunuo, lakini ni ujuzi tu. Munakumbuka wakati Israeli wanatoka Misri wanavuka bahari ya Shamu, bakafanya siku 3 mjangwa ya Shuri. Wakati wanafika fasi moja wakakuwa na besoin ya mai ya kunya. Maandiko nasema hawakuweza kunya ile mai juu ilikuwa ya buchungu, na ndio maana wakaita ile mai jina ya Mara. Musa hakubadilisha mai ya Mara kubakia aseme haitaitwa tena Mara. Lakini alifanya nini? Alisema ndaiachia jina ya Mara, lakini uchungu njoo yenye ndatosha. Manake ukutana na mtu mwenye amelumia, usimuongezee tena vilonda, musaidie tu apone. Hapana kuya juu haribishie mtu maisha, lakini kuya maisha ya mtu juu mutengenezee maisha mpaka siku anakuachao munaachana naye abakie na ushuhuda mzuri kwako. Eske uwezi aishi na mtu mpaka ikufikake wakati anasema nikipoteza huyu mimi napoteza vya maana mu maisha. Bwana Yesu asifiwe. Isaka hakubadilisha majina ya visima, ile majina. Hapa Jehova Nisi, usikie na maono ya mpya sivuple. Kuya tulete na weli jiwe yako yenye taongeza juu Jehova Nisi iendelee. Hapana kuya wakati yenye ilikuwa fanyisha kwa mfano utoaji ya maasha parcel juu ya Mungu. Jina yako pali yandikiwa na wao walijengea Mungu mwingine na kudekuraja se fulani haiko usitoe. Kwa taarifa yako hakuna bibi nafanyika hapa bila ruhusa ya mzazi. Kila kitu kinafanyika hapa, mzazi ndio anaturuhusu tukifanya. Na uongozi yenye Mungu anatupatia hatuiletake tu hivi, tunaita mzee, tunaongea mzee, Mungu ananipatia uongozi ya hivi na hivi, anasema sawa, mtembee vile Mungu anabambi. Na utaona mchawi mkanisa mwingine alitachezea Mungu ase unataka tena unatajishusha nivo hivi. Kuchezea Mungu ni kujishusha nivo. Kuko mtoto anitali tosha hapa pumuzi, ndio ninasema nenda fanya entraînement. Katoto akachoke, tuko na sifu sana tena ondireba likatuma kumie. Niko naenda kule ningana pumua kanakia nikokota, kanaanza ruka. Mungu abariki ule mtoto. Lakini mtu wa kiburi na wa mafiera se ukicheza batakone. Uko natafani, unatajichokesha bure, unatatoka jasho.
Omwe nitoke jasho muwepo ya Mungu, juu ile jasho itaniletea upako na neema ya Mungu. Hapana kuya hapa juu ya kutaka haribisha, tena kuya hapa juu ya kuameliore vitu, hapana kubisiprime. Ifo nikie korije, unakia korije banani? Unakia korije banani? Kuwa mpole, tulia, ikala usaidiwe. Mungu wa maono hii ya kusaidie. Hapana kuya na buyuwa, nyamaza. Hapana kuya kubadilisha au kuvuta vitu. Leta njoo ya mpya yenye itasaidia, lakini isivute vya zamani. Unaambiwa hapa juu ya kuvala mapantalon. Mwingine ase tuko mu 21e siècle, hatuwezi kuya bila pantalon. Wewe unapenda ubadilishe lenye Mungu aliambia mzee? Unapenda ubadilishe? Kama utavala vile vya kusukua na vivalia nje. Lakini eske ni vigumu tu ukie tu na nguo yako ya bia kujiheshimia, sababu inamalizika unarudia kwako kunyumba au unaenda tembea unapiga vile vyako. Hakuna mwenye atakusumbua. Me unapenda na hapa ukieleta vyenye havikuwaki. Blage ile. Bwana Yesu asifiwe. Njoo ile tulikuwa sema juu ya Noa, baliweka lami maana juu ya nje bisinge msafiri. Hapana leta tabia za nje mkazi ya Mungu. Hapana leta uyuwai ya nje mkanisa. Mkanisa tulia, sikia kenye Mungu anasema juu ya maisha yako. Piga magoti, ambia Mungu timiza yenye ulisema. Lakini hapana leta machachu za nje ndani. Si tulisoma nous on a étudié, alors on doit il a dit français tu. Ulisoma lakini haukuwa kasa Mungu alikutana na mzee John mpatie maono ya Jehova Nisi. Na sasa Mungu hakumwambia vile vile uko natasema mfrançais. Alimwambia tu mlugha yenye anaongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii nao ni shauri ya maisha. Ni shauri ya maisha, nikwambia usitikake mtu akikuletea yenye hauzoee. Zoeana tu na vile vyako vyenye unazoeana, viameliore tu juu kuwe mtu wa maana. Me hapana jibandika kubyenye hutaweza, vitakutukanisha. Haujue ubiri mfrançais, unapenda ubiri mfrançais, utapiga mashamo, tutacheka. Unawaza sasa tumekucheka, kumbe wewe uko na tuigiza tu juu tucheke. Sema lugha kama banakuambia useme, kama ujue Kiswahili piga hata mashi, piga hata kihavu, piga hata kihunde, piga hata kinande, lugha yenye unazoea. Na nikupatie shauri, maombi yenye Mungu anasikiaka haiko yenye nasemewa mfrançais, haiko yenye banaomba muanglais, lakini ni yenye unaomba mulugha yenye unazoea. Mungu iko nasikia lugha zote. Bwana Yesu asifiwe. Niko naenda Uganda, lendi niko naenda ubiri kuli. Nishasikia tu kaneno kamoya Uganda mulugha ya Kiganda senjo kama kuangala nyo. Kisha niseme asenda kia ubiri mu Kiganda. Si ninajitukanisha. Ambia tu jirani, perfectionner yenye unazoea. Il y a des choses qu'il ne faut jamais supprimer. Il y a des choses qui ne nécessitent pas la suppression, mais ça nécessite l'amélioration. Unakutana na mtu usimsuprime, muameliore juu akwe wa maana kesho. Ni ule Simoni, ni ule mvuvi wa samaki, lakini Yesu anamwambia sitakutosha mu vya kuvula. Utaendelea mvuvi, menda kubadilishia tu file. Na ndakubadilishia terrain ya kulobea. Ulikuwa na lobea mumai, ndakutia se uanze lobea kudunia. Na njoo maana siku ya Pentecote file yenye balipatiaka Pierre ni parole yenye sali hubiri, akavua samaki 3,000 kwa mahubiri yake. Ni ule Petro. Basi Yesu akimwachisha vya kuvula, siku batakia mufunga, alors que Yesu anajua kuko makuta yenye iko mkinywa ya samaki. Nani mwatenda ikamata? Jo, attention. Yesu anaweza kuwa aliumba vyote, aliumba mai, alitia samaki ndani, na anajua makuta ziko, na zilifika wakati gani? Zilifika wakati mbili. Wakati ya Nuhu, bosi yote walitupama makuta zikaingia mkinywa ya samaki.
Na wakati ya bwana Noa, Yona wakati yenye anakosa bachuruzi balitupa byabo samaki moya njale katia makuta mukinywa. Yesu akajua ule Yona alipandaka mubato ya pili yenye hakulipiaka. Sasa ifola ache ile makuta ya bie mukinywa wa samaki juu siku Yesu atakuwa bloke kubia kulipa kodi samaki muletee ile makuta. Hakutuma mtu mwingine, alituma njoo Petro. Jo anajua Petro, anajua loba. Maake hata nikutana na Petro, sita musiprime mubyake, lakini ndamu ameliore. Ona amelioration yenye Yesu alitia mu Petro. Mbele sa Petro alikuwaka na loba. Kila samaki alikuwa na loba, ilikuwa haiwezi pona, itakufa na inaenda kuliwa. Lakini hapa Yesu anamwambia, uende loba, utoshe tu makuta na urudishe samaki mumai. Maake nini? Ile samaki usiikule juu, ukiikula samo ikienda inaweza pata tena ingine makuta inatulete. Kuko mtu usimumalize, beba vyake vya maana vyenye vinaweza kusaidia, muache aende tafuta tena, takuwa wa maana kwako kesho. Sijua kama niko naongea na mtu wa uzima. Na Mungu wa hii maono asikuletee watu wa kukumaliza, akuletee njoo watu benye batakuwa ameliore. Njoo maana usitembe yake na benye havana maono saa yako, benye havana kia kukuongezea. Unaona hana kia kukuongezea, achana naye. Sasa saba na chimba kisima ya kwanza yebalitosha. Maandiko yanasema ilikuwa naitiwa Esek. Watumishi wa Isaka wanachimba, wanatumia nguvu kwa kuchimba, maji yanatoka. Satuma ilitoka. Maandiko yanasema wakaaji wa Gerar wakaenda kupigana, wakaenda bishana, bakaletea fujo watumishi ya Isaka. Kuna mtu ananisikia hapa? Ninarudilia. Waliochimba ili maji yapatikane hawakukuwa watumishi wa Gerari, hawakukuwa wa Filisti, lakini ni watumishi wa mtumishi wa Mungu Isaka. Ndio walitumia nguvu zao, kisha Isaka kuambia hapa papa lipita, mchimbe hapa mai itatoka. Banatumikisha nguvu yao, mai inatokea. Sama ilikuwa haiyatokea, bakuleta vita habakukuya. Mesama inaonekana, njoo bakupiganisha bakatokea. Haupiganishiwa vita bado na vita yako haiyapanda juu Mungu hayakuinua. Lakini satu baraka itaanza onekana. Vienyota sikia juu yako taishi. Tena angalia na uandike hii neno mzuri juu yako. Beba litumika habakupigana, lakini benye habakufanya kazi njoo benye balikia pigana. Inataka tufundisha mfanya kazi hana wakati ya kushambuliana, iko na wakati ya kupambana na maisha juu maisha yake iendelee. Hata kanisani ukiona mtu anafuatilia maisha yako, elewa hana kazi ya kufanya. Ndio maana anapenda kufanye wewe occupation yake. Wewe usifuatane naye, ambatana na kitu ya maana yenye itaheshimisha maisha yako. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Kila mwenye atakusema kama nifanye mfano, tufanye tu mfano, haina shida. Wewe frere kwa nifanye tu mfano, nione niko mbele yake, tuko naenda huko, mie niko natumika, tuko pamoja, niko natumika, niko napambana na ya mbele, yeye iko nyuma yangu. Akikuwa na akili hawezi nisema mbaya, hawezi nipiga, hawezi nilumiza. Chukuko vyenye niko napambana navyo vyenye yeye hayapambana navyo, nikibishinda na mtengenezea njia juu akipita bila eforo yoyote.
Wakati ingine Mungu akitia mtu mbele yako usimulumize, juu uko vyenye iko na kutanana nao ni obstacle zake, lakini wewe ni ouverture ya wewe kupita bila problem. Sijui kama naeleweka. Sasa mkimuuliza Dr. Narcisse anavala aye, tupatie yenye mimi navala, sema kweli mimi navala aye. Unipanie madetails zote frère. Navala mashorts ya noir, pantalon ya blesse na chemise ya chocolat na blanc na mistari. Pourquoi mon rêve kunisiti? Anasema kweli, anasema wongo. Simnaona kama napana precision juu ya mie mwenye niko na ubiri niko mbele yake. Mena muniulize jina lako nani? Ndugu Bienfait, muniulize Bienfait anavala aye. Muniambie tu, muniulize. Mimi sijua anavala aye. Muniulize juu ya nini? Iko nyuma yangu. Mimi siko naona. Mkiniuliza mwenye iko mbele yangu iko aye, ndabaambia. Lakini mkiniuliza mwenye iko nyuma yangu iko aye, sina majibu. Ukiona mtu anafuatilia maisha yako, elewa iko nyuma yako, Mungu amekutia mbele yake. Na hii samedi solution, kila wakufuatilia maisha yako, Mungu awaweke nyuma na uendelee mbele kwa jina la Yesu. Msimuone vile alishagusa. Ndio, niligusa pindo ya vazi ya Yesu. Niligusa pindo ya vazi ya Yesu. Kuna kitu atafanya na mimi. Munafuatilia maisha yangu, ni juu niko mbele yenu, siko nyuma yenu. Merci ndugu Bienfait. Batu ya kufuatilia maisha yako, elewa kuna level umefikia habayafikia, ndio maana wanafuatiliaka maisha yako. Ukiona mtu anakupiga vita, elewa kuko degree yenye hana, jua alishakusikilia wivu, ndio maana iko nafuatilia maisha yako usiku na mchana. Angaliaka bien, unamzidia uyana. Dada, ukiona mtu anakuita mbaraga, ona tu sura yako na yake, utaelewa unamzidia uyana, kisha complexe na acha na waza wakiana ni mbaraga. Kumbe kuna warembo ndani ya Kristo wanajiheshimia na wataenda na heshima, na kuna siku watanyakuliwa mbinguni. Haiko juu wewe haukupala bien, mwingine anavala bien, njoo uwaze aseme anajiwazia. Furahia tu mafanikio ya mwenzako. Na ukiona mtu iko nyuma yako, hapana, iko mbele yako, hapana mpiga vita. Tembea kupaa yake. Juu yenye alipigana ni fasilite kwako wewe. Wewe hautapigana tena, utatembea mfasilite juu ya iforo zake. Sijui kama kinaeleweka kabisa. Mungu wa Jehova ni sasa kubariki, kazi inaendelea. Aligusa dawa. Mwambie unanisema juu uko tu nyuma yangu. Na Mungu alete vinywa mingi ya kusema vya vile. Juu zaidi wa mingi wanakusema manake uko yulu ya wa mingi. Esek bakapiganisha Isaka. Lakini kitu napenda, Isaka kaona kama wanapigana na mie, banakia nibeba maye nimetesekea. Sita uwana juu ya maye, acha nibachi. Kuko vingine achia watu. Anataka kufuatilia, achana naye. Anatafuata kwenye uko na jiretrouver, achia ye ile fasi. Mara mingi ukiona kwenye ulianza jiretrouver watu wanakupiga vita, maana Mungu hapendi tena akuone pale. Maana Mungu anaona anachoka wewe kukua pale, anataka uende ku dimension nyingine. Kumwanzo balichimba, lakini kukuya piganisha Isaka juu ya kisima ya Esek haikuacha Isaka asichimbe tena. Il a encore creusé. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Baki kupiga vita juu ya fasi, essaie encore. Recreuse. Creuse upya. Pima tena. Hii relation inakukatala, hayakuwa mwisho wa marelation. Jaribu fasi nyingine litaitika.
Israeli walimkataa Yesu. Yesu hakutokea pale, akapima kwa watoto ya Jehova Nisi, akapima kwa waamini wote wa dunia, na leo Yesu ni star the star. Bwana Yesu asifiwe. Isaka na watumishi wakaendelea, wakafika fasi nyingine. Wakasema, "Kesi pale wametupiga vita, tuchimbe tena." Na kiambia mtu mmoja, kama walikukritika juu ya maombi ulikuwa amo, omba tena. Kama walisema anajionesha juu natoa, toa tena. Hautoe juu watu wakuone, uko natoa juu mbingu iandike jina yako mwa sponsor, na siku Mungu atakulipa, itakuwa ya ajabu. Banasema hii masiliwa jipodoa juu tumuone, enda piga makeup ingine. Piga hayo biona mkio, tengeneza mzuri mpaka uchomoke. Iko ajitakatisha, takata tena sana. Ndio maana napenda Ufunuo, Biblia inasema na mchafu azidi, lakini na musafi azidi. Manake haiko juu mchafu ananisema njoo ndajichafula, ndaendelea takata. Bwana Yesu na asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuja ambia mtu mmoja, masemi ya watu isiache ya utumike kazi, isiache ya ufanye vya maana. Fanya vya maana malgre makritike. Ila makritike itanyamanzaka siku wataona unafikia kwenye hawataweza fika. Bakachimba kisima ya pili. Hii ya kwanza kama waliita Esek, ni juu nifasi kwenye kulikuwa mabishano, kerele. Kila kitu kia kuleta kerele, kiachie bakerele. Akasogea, bakachimba, bakakreze tena kisima ingine. Maki anataka sema, haya, anataka sema hivi, hata wamenibeba mai, hawayanibeba nguvu. Nguvu ya kuchimba ningali nazo. Mai wameibeba, lakini bado nina nguvu ya kuchimba. Mchawi aligusa kazi yako, lakini hayagusa Yesu mwenye ni nguvu yako. Na osilo ungali na Yesu, bado kuna matumaini ya kuendelea. Kihombo ilikia mkazi juu mchawi mwa alifunga finance mu maisha yako, bado hawayagusa baraka zenye Mungu anaandaa kwa maisha yako. Ndio maana endelea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakachimba mara ya pili, maandiko yanasema wakapata tena maji. Bale walikia wapiganisha kule, wakakia sema tena hii nao ni mai yetu. Unaona kama inakuwa repetition ya maproblem. Asek muli ni nyangani. Tena sitna mnanifuata. Na sitna inamaanisha la lutte, kupambana. Kitu inataka nifundisha hapa, kupambana ni nini? Kama tulikutana na watu ya fujo, tujue tutakutana sana na watu ya kupigana na sisi. Mtu wa fujo ni wa kusema mingi lakini hata kufanya kitu. Mtu wa kupigana na wewe atakuachia kilonda. Hasa ukipigana unaona wanataka kuua, kimbia. Jua ahadi ya Mungu alikupatia ni ya nguvu kuzidia ile yenye uko nataka piganiana pa. Usipate ahadi kisha usikie basodari ko pale liko na uwana. Useme ni ahadi, mwana wa ahadi hakufaki. Upita yako uone kama risasi itasabu, itajua kama uko mwana wa ahadi. Abonnez-vous, aimez et activez le cloche de notification.